Pemirsa ngarepin limbak nyane patibaya jagat COVID-19, pemerintah sampun ngemargiang makudang-kudang pangupaya. Nanging pemargi puniki kaptiang pulih penyarangan samian angga untuk nyokong tur maut saha namakin penglimbak kang COVID-19. Sajeroning mengkudang pemargi sampun kelaksanaan oleh pemerintah selitunggilipun untuk ngewentuk Satgas Penanganan COVID-19 makajalaran ngicenin penguruhan indik baya pandemi virus corona tur tata cara namakin COVID-19. Pemargin inucap patut kesanggre becek tur ketincapang untuk penyarangan samian angga luwere kerama mangda uning indik protokol kesehatan miwa SOP nyane untuk namakin penglimbakan COVID-19. Sekadi kauningin Bali sampun ketetapang untuk status siaga penanggulangan COVID-19. Sepuni ketaler pengupaya sanitios luwere untuk ngelaksanayan social distancing ring genah ayahan publik miwa penyiagayang piranti pengukur suhu tubuh. Ngicenin penguruhan, saha sosialisasi taler ketincapan, saha ngawigunayang hand sanitizer, miwa tata cara ngwajikin tangan sani patut, ngangen sabun ring toyo sani mili. Krama Bali taler kaptiang mangde nenten percampah, indek baya pandemi COVID-19 ni puniki, tur nincapang rasa waspada, untuk namakin penglimbakan virus corona. Tiosan punika krama mangde telap tur anutin antuk ngelaksanayan protokol kesehatan melarapan ngelaksanayan social distancing sajeroning nas pengelala COVID-19. Yaning wenten krama sanisungkan wiyadin terinfeksi COVID-19 mangde gelis ngemargiang isolasi mandiri antuk nyaga kesehatan. Rasa eling krama antuk nambakin anggeipun saking baya COVID-19 dahat kebuatan tur nganutin pewaras saking pemerintah mangde pandemi virus corona gelis ngereret. Aceh Guna Bali TV.